muri yabari omurkaberebere town council Robert Kyagulanyi obwashendekerezi w'abahagizi be habe bigerena nabo mbirka yagamba hanshonga y'enguuto mbi na n'obworo kunuza abatezi bakaruru bashemereire ku bantu bozo baremeraho omukutora n'oko manyinti n'abanyakore nabo bagale mpinda hinduka manyinti nabo bagale ngude nungi nabo bagale bwavu bukome video zizona abantu abatulaba bano bayizo kuloza tuli busoga bayizo kuloza tuli Buganda bayizo kuloza tuli acholi. Robert Kyagulanyi mu district ya Isingiro akaruri yakasherra arkaberebere Nyamuyanja Kabuyanda kandi yahenderera hari yabiri abahagizi bebe kibine cya NUP ababa bajwire rangize kibina cyabo abagamba ho neitwe bashobora nshonga zabo ezibar kwenda akoreho wanyuma yo kuzahangoma yo kushara mukuba wanu kukigira yade namaremi yakamingi no muhagizi kandi abwe nshonga nyingi no kureba nshome numunizana diploma konka hombishome byone byo muhingi wanyanye bijuma bindi konka ubutare bwonka n'uburema inshuro nyingi n'ibindi byone byese kana tanka kupati ngonke mbo banko adabasha bazara license nabereka twenya ncuka sahaba government room yeftufaho tugire kuri atwareba ngo twenya ncuka twena mu mazima kakure hobu Kyagulanyi president witeka masigo mbere bo mishi atfo atakama ncuka ibizo mishi kandi tureba kureba sako nakimwe na government hinduce abantu baturiza ba movement abana bitu bandu bashoma baheza babugwemirimo icyo cyo ndiko na government hinduko bateko Kyagulanyi abantu bo bari munyeto abana munyeto bafinde mirimo baze ko Robert Kyagulanyi arugamba bona n'abahagizi be yabaraganisa kubonka NUP nibenda kureta government ensia etari mu kubaganisa mu abantu kandi yo buringaniza jange ate myaka 40 nga batwawula yawula olabire nayo naje tulaga ewamu bagala tukuba migo kubanga bagala twawulamu yamukiriza mutiena kutwawulamu okusherra karuru kwabo ko businge okutanaho na nebicweke bimwe habahagizi babireni bamashanana nabi byo kwerinda okurigirira hantebe kanisa yenye nchakare naza kuba ari umurimbara agagasha kwa Ian Kankwasa abwatayari West muri Isingiro.